na wonom abodua ekyiremu sei ubawudom awo pampa so fa ba bia Omaga na Police Service nkrabata honom eye Police Commander Ashanti Region ana afin so Asante Mantemu Mayor me wofa se Richard Ofolibuadi wonom je omasa senti na abosom emfa wonom enye kelewili MPP amanyoko no e de adesrede krata de akoma Supreme Court sanso ana Jubilee House efa niema bi omuchire ma ekoso a enyefe na aso ahwe Omaga na yenso hwetwere so mekire eye waye kempenifo kirim se yemfa nto Ghana fo anim Ankrankra school mpenifo beka wo mamu sei enso hwa omotwere no chese waye kempenifo wiem enti eba ne sa no master da ma o mafili o kire ma no krenim sansense ne Ghana fo momontungu ba bi kura Odotobri Community Bank PLC eden sema tuja ehemu sa ye mfimpi mienu ni aduonunum ni mu de yade omunya mfaso bebre edi fro mujumedi a omudi ni na Ghana shankafo bia kasa de afa dwedie ho omu kirem sei Ghana mampeni ate eye diesel fango no ebo no 2 cedis na so omu kirem sei wei ya enye beboa wonom ti abafa nhyepengo akwam ne mwasa be ya ashankafo be han wonom ewo man dwumedi a wonom di Assembly members at the Makwadwo Municipal Assembly any ashenkafo wonum ehemu say yade omanya ntie se eye ohwimase lorry terminal no nkrofobia yo magin so be in fuel station yade a omugitum ensama no pina ne kan ya se won konwa be so mu say enumre no nsia kase e wudie ro ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so ne yaka mu say fail group band esiasene ne yaka sa fail group band na mudwumadi a mudie ne nie ye wa live band papa ye de bo dwumadi bia ohun Rege kura freyen ebia na rege na pa odwumedi ase ebia na oye wedding uye yi woto bedding abedin to anase naming ceremony anase ebia na mekase udi awoda o birthday party bi na we celebrate anam ebia na nsore nhemudi ahodo mo behia mfidie live band wase amedofo yi momfa medane eye fail group band ye ba mo ni beso ye mpam efiri say ye quality sound ene ye professional instrumentalist o mo ya de pam ene ye sanso quality instrument ye ba medofo ni beje pam na opeyachi akwanya ya watema committee 22 bawro so inside hono ma ene wo ya homa trofo ne 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741 yanu mu bonso eda fompa sena nanom enantie Ensu papa abe Adjoa Agyei se obia enum bi eye Lumba super de se ne munim dada no no ma ni pedua no etimi ebo adwuma ye na FDA so eden stamp ede asiso obankran ni mantem hanoma ye so distributors bebre e wa hanoma afra ma wonsa ebetimi aka Lumba super ni bisanso na oba ye DLFM ya premises sanso a eno so no sabetimi aka Lumba super ni bi nemom se dodo na wo pe etu aton a le wa friend 24 0549 889-685 and 0549-436-616. Na ya kamo se yankopo ya atoma osana bosuma yomine de toso edunan ekopema ne da toso eduasa ye ko prampram homo afahye no eho no be de pa be ye nikanika efiri se prampram homo afahye ne ya afahye ba ko ma ganam ebedi twam asana be afahye bia na ne nyina ne se ye bia no on the 14th August bosuma yomine de toso edunan ye kwa bia no ye bia no ye pe de toso mienu no on the 15th August eyenwom music and cultural display eho be de bruta DJs ebonyom na ye hye bibi man anase bibi fo na nkase ye ntade ne afade eho be ye de pam eno wachi de toso miensa ene eye de toso num no on the 16th ekopim 17th eye August no ye be ma nsanudwuma tete ye be kire onwuma pi na kapre wuntua on wei eye free fa no kwa medofo ense wo mere bra pram kutu afa hye nase ene dwuma de wei wonsa betumi akabim on the 18th no se obi efa ne say ye act and drawing competition eho be ye de ye be sanso ye de die competition a medofo be filia afamtum kofitela kwaginam ama DLFM enti bomode na kwahia ye be didi kama ne yanom a wei kapre wuntua bi enti de na wotwan ye be sanso aye 24 hour economy ye be tonton ne ma hodo pi titiw ne afade ahodo e bi ma ye ne aye dea inuane ntomma ne ma pi na obetuna be didwa kama bra beton bi na nya sika gu botom enti ye be sere nkopɔ ya atoma on the 14th ekopim 30th August pram ene ye kwakodi afahye no e wa Anglican Park bra na wo ba wonu ho da se wonso wo ba biem wena adwuma ku asense ne me yentena se na yemfa akan akase no emesomom akan kafo e besom ne ye banu edi ameje so ye wofa wase ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mawutedin ane bantwere bonana Watafri Jamene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kase bo no ekire mu ankasa ebesom DL News.
yamamo akwaba afi tumlika ne hia yen ewo Facebook and afinsi YouTube na yemfa kasebo no echiri mankasa ensemo na sana yebehye kasebo na se no yenti we mra sisi a and I'm out church. I am from Century, and I'm out church. Na empenin say yedu amanfon so a na yakai yanom Ghana for bekaya na eye wasana bosome ne da na etoso ensia ewo mfempem mienu ene adununum tem ana o my Ghana aswafo ene mpenimfo a na wonom ebo o my Ghana chiche ne krankro o my Ghana mampeni etu wonom sei omomfa o mani enchiremu ewo boase awasantemantemu na wonom enko kyerɛkyerɛ o my Ghana de hye wonom etufu magudie wo boase kwan pa obefa so a wonom betu efom agudie na emna wonom na momokro no ewiemhyan a womode kɔɔye no enam sɛ obi nim de firi soro ebetwa bayira ho bayira mo akesi enti no wonim wiemhyan ekwenye nkwanhia enipamu pode enwotwe ena my Ghana ehwere wonom a na wonom esomomen de odikan aya akane oswafo no men ohwe yen ahobambo nsem so mekyere former defense minister Dr. Edward Omane Buama anafi akane oswafo no men na ohwe abodiemu nyansape abafo kwan efa so di dwuma ene yatena yeso mekyere former minister for environment science and technology onimnyamfo Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Mohammed anafi Alhaji Munilu Mohammed acting deputy national security coordinator former Dr. Samuel Sapon na wa vice chairman edema NDC amanyuku no eno wachi Mr. Samuel Abuaje ono na oye former parliamentary candidate ewa 2020 and afi 2024 edema NDC amanyuku no na squadron leader Peter Anala ana afi flying officer Manai Twum Ampedu ne kwakrem eye sergeant Ennis Ato sanimpa pode enwatwi o my Ghana ehwere wom nyina dakro pe ema brichie ebo men eba ne sa no enadua yi ene afepepa san kwanhie si yente no o my Ghana mpanifo anhyehyɛ ne o mampani ene mpanifo pie omka ho ene adehwe mu firi mabusua ekwakohye mu ewo UPS a wonom aba moden akwaka wonom kama ensema todwa no enya semwa na enam se mpani sabe tekramra empronti no sanso na yedu amanfo so na yaka ya no mte no emra na kane oswafo men na ohwe ya hobammo ensem so Dr. Edward Omane Buama emra na otu afi nkra hanom na wakofo ewiemhyan na de akyeremu oboase no yehia ewo Facebook no so ana fi YouTube eye DLFM 106.9 na ehwe video yi kakra mra na okono video a edasie yi uba Facebook no so a emra Dr. Edward Omane Buama na otu afiri nkran akwakofa helicopter no na wakọ oboase no ehun foni na da Facebook no so a yade ekyeremu enti hwe omrom tititima omokro no enti se ya no mo hye ase no mokro na ya nigisem se de kama ana boma wuo ede na pakan ebefa wonom ewo wiem a adehye yi enipa bemu pode nwotwe o my Ghana ya hwere wonom enyina dan na Dr. Edward Omane Buama ase no emna na to bokontokwa ekoso no okansam kakra edefa ho enti enkotie emna wote ase ensem okaye edefa boko entokwa no Dr. Edward Omane Buama
is swiftly contained, we acknowledge that the situation in Boku and Alavanyo and their immediate surroundings remain quite volatile. The Ghana Armed Forces is actively monitoring developments and have put in place robust mechanisms to ensure any potential escalation is swiftly contained in the interest of a peaceful and long-lasting resolution of the conflicts through dialogue. In doing so, we shall always separate crime from traditional matters, enabling us to deal appropriately and legally with criminals who foment trouble in the name of chieftaincy conflicts. Enti, eni a uti ye ayo kane omaiga no swafua no smomen ehwe ho bambo ensem so. Ne din e de Dr. Edward omanebo mo nya ne ba be kuro no. E mana wote ase ensem kakra okan ye e de fa boko entokwa na ekoso no. Emu nkyeremu kakra ena numere yi ye de asomwen. Na eno ati na Dr. Eye Mutala Mohammed. Ono nso no wosom so omen ohwe atena ye. Abode mu nyansape ana afi nsa be fokwan fasi dwuma. Ono so kasa kakra e de fa galamse kon no ho na wotire mu a galamse kon no de eyade a obebo no ho moden ai na fom de nanso obesere o my Ghana obia fa ne ho nyim asoye bia nka ho ne nsantwerefo ntachi ne yetumi ye ne saade a galamse no yebetu ase emna wote ase ne kasa ye no emu nkyeremu nie. President made it very clear that my responsibility to ensure that we lead the fight against Galamsey, but I don't see any problem because look, we ought to work in complementarism. It doesn't matter which ministry leads it. What is important is that we must do everything possible to ensure that Galamsey becomes a thing of the past, because we are all aware of the dangers it is causing to our environment. And I made this very clear when I was being vetted that the appropriate ministry to lead that should be the Ministry of Environment, Science and Technology. But we cannot do that in isolation. We certainly would have to do that in conjunction with other ministries, not just Ministry of Lands and Natural Resources. The Ministry of Defense will be involved, Ministry of Interior will be involved, the Ministry of Local Government and Chieftaincy Affairs will also be involved, because mind you, it's a multifaceted challenge and we need everybody to have. The media would have a role to play in our desire, which will be unyielding, let me say this, to fight against Galamsey. And I can assure you that we will do our utmost best to ensure that Galamsey becomes the thing of the past. Hey, Osho my Ghana boss say, Anka wanum betimi ayo mafom die bi betumi aye. Na wonom aboa na Galamsey abeye twom kabea e de ama o my Ghana. Nanso fofie antwata dobda ye ni wonom pribia nanso ba mu wu apakenti no. Wonom afri atiasefo asase so na emra o my Ghana nyankra say yade hye pode nwotwe afri mu no. O my Ghana chief of staff Yam Papa Julius Debra ebo ho nkra e de kire Ghana for say awra wose ma to o mai ni. Yam Papa Julius Debra afi ba ku ntempepepeni ni nsema do tu dwa no enie persons in the tragic crash. Dr. Edward Kofi Omaneboama, Minister for Defense; Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Mohammed, MP, Minister for Environment, Science and Technology; Alhaji Muniru Mohammed Lemonad, Acting Deputy National Security Coordinator and former Minister for Food and Agriculture; Dr. Samuel Sapon, Vice Chairman of the National Democratic Congress; and Mr. Samuel Agyei, a former parliamentary candidate; Squadron Leader Peter Bafemi Anala, Flying Officer Manin Chum Ampedu, and Sergeant Ernest Ado Mensah. The President and government extends our condolences and sympathies to the families of our comrades and the servicemen who died in service to the country. All flags are to fly at half-mast until further notice. Thank you. Wey ayo my Ghana, ye chief of staff oniminyam for Julius Debra emra o my Ghana sumufu efiri mu no ehon kai bo de betu dwa no ene ye de asoma afise se pepepe ene nsem wei esi o manyim ne ba ne sa no Ghana mampeni Yam Papa John Dramani Mahama ene o mampeni abede akiri obenfo Yama me Jane na no poku agiman ene o manga na mpenifo pi ebobra e wasa mpempenso no ene so ba Facebook ene YouTube no so a ya de video na to so a ba obenya bi na wahwe ede amayen yedu amanfo so na yaka ya nom ampa. DLFM 106.9.
Empeni say ye do amanfon so a na yakai yanom. Mesro no watoa yen e wo Facebook and afisi YouTube. Emra birichie ebo men no. Ghana mampeni ene o men masoafo twetwahuro eni ntini ekohia mu e wo man Ghana. O mampeni atena ya na were ho pa. Utumi Ghana mampeni ni so pa na o mampeni etie. O mampeni abede akire no ntumi nya ne ho hwe. Yam papa Johnson na sedi nketo titena ni edemandi samanyokui na wonom ntumi nya o ho hwe kra. Boso afuba kontem nie na o man birichie bo yen. Nana ana o man Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama ani mprenfo mu ka biewom ene o man Ghana de hwe mo hwe mo nkwan eba o modea ekohia mu sei ehu benya pass o man Ghana ye betumi aka honom efri sei wonem bodem bo mo boy de mo man emram de mo hu siwa na mo so mama ne yade ekon kane ntene o mampeni na bedwakuo ni mprenfo mu ka biewom ne o man Ghana etitire na ni ntene ana afi nipa mo firi mabusuan kohia mu ewo UPS mkobo dwada tam na mna Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama yekasa no na do dwa sei yam fanto Ghana de hye nyina nim sei ade hye yam papa Dr. Edward Omane Boama Dr. Eye Mutala Muhammad ene o makeka ho a mkwanya nkwanhia no mabusua no yam fanto manim o man Ghana ebegina ye naso ne yesu abusua nasene ahwe wono ma ne mabusua se be ya wono mani enye wono ya efri sei na ye o man Ghana dim no mkwahia mu a na mokwaku amomen nanso ba mo wuo edna paka na befa wono nya momfom soa enti o man bekwaso am a ya fam de ebeye na de tabusu na chi enti efri neko ewom se de ase na ya Ghana fo nyina begina o mampeni enem ne nyina ye de na se kesem na mabusua no na eta o machi wo mpai bokwan so na dodode ene mfaso de wo man mu na busua ene mabusua nyina no man Ghana bekwaso so masena boa wono se be ya wono mani enye wono mo ya Ghana mampeni bo hye no enie. Permit me once again to convey the deepest condolences of the government and people of Ghana. I know that no speech can erase your pain. No anniversaries can fill that empty seat at your dining table. And no ceremonies can replace the voices that you long to hear or the embraces that you still miss. You've borne your grief with remarkable courage and dignity over the past year. In doing so, you have reminded all of us that love does not end with death. It endures in memory, in faith, and in the lives we choose to live thereafter. Please rest assured that the nation still mourns with you. Your loved ones did not die alone. They belong to all of Ghana, and Ghana will continue to remember them. Enwachi ena Ghana mampeni yam papa John Dramani Mahama echirem sei yahwe o man Ghana de hye pode nwotwe a wonom ehwere ormonkwa no na yo man Ghana hoto ne o man mapa sunsume wo mumu ena mutu hu anamon a ekwafa nkwanhia no owe ede baye enti obesra Ghana for sei obiare na afom de na owu a yade hye yi ena mkopa na moko amayen moko wuye no ye nyina ye mo asebe ya wu mu wuye no ebe mfaso de mama efi sei o mmode mpo na etu ho acha ho de na de ne yade ko nka ne nti Ghana fo nyina yensua ye nyina fam de emfansom Ghana kwan paso. As president, I've often reflected on the enormous sacrifices made by the men and women who dedicate their lives to public service. Much of their work goes unnoticed. They travel long distances. They spend countless hours away from their families. They endure difficult conditions. They make decisions under pressure. They accept risks because they believe that Ghana's progress is worth every effort they put in. And too often, we celebrate such service only after tragedy strikes. Today we must resolve to appreciate public service even as it is performed daily. To appreciate those who labor faithfully, often without recognition, because they believe in something that is greater than themselves. As president, I've often reflected on the enormous sacrifices made by the men and women who dedicate their lives to public service. Much of their work goes unnoticed. They travel long distances. They spend countless hours away from their families. Eni ya uti yei aya Ghana mampeni beremo obuada John Dramani Mahama na nusi yepe ena Madam Manyaluna Salami ono ena akane Samuel Abuaje na ne hokafo a ono so nkwanhia okwahwere ne nkwa na ya Mama Angelina Salami kasaya ode hye ne somafo a na obeka ye ne kirem sei ade ba ko a o man Ghana betimi aye
na ye de ahye adehye a wane mu wuye animunyam enya kasa enya se yebekwa akobɔ dwadata na ya so microphone akasem eno ne hu hia na de ba ko ananka abusane hwe ane mu ne sei na galamsey ehu tokwa ene ehu nkyerɛkyerɛ no mokɔ ya nkomkɔ kotu hu anamon omu wuye galamsey hu nsensem no akosi sen saa na ekro enti ombɛkyerɛ mampanin sei galamsey na ne agye oman Ghana man mu ntra ha ɛsɛ yɛn sase yensuo no ebra so mampanin bɛtena sɛ bi hyehyɛ bi afa ho ne yɛku atu ase se yɛntuma ntu ase de a na owu a adehye wu ye no sabe na kwakoye Enquires ewu. I'm representing the wife of Samuel Kweku Adjoa Agyei. 1 year ago this morning, Samuel left for Obuasi. Obuasi was never just an assignment to him. It was his home, his people, the name he carried everywhere he went. He was going to fight for the land. He did not come back. Before he left, he said to me, "Take care, babe. I love you." I have tuned those words every day since. I no longer hear them as a goodbye. I hear them as an instruction. Samuel was 34, the last born of his father's house, a boy who grew into a man who never hid his faith, who worked hard, who loved loudly, who could fill a room simply by walking into it. As deputy director for NADMO, his work was to reach people of the worst day of their lives. Samuel died on his way to a fight that is yet not finished. The rivers he was going to defend are still being poisoned. The land is still bleeding. The truest tribute we can pay this aid is not a speech. It is to finish their work. Please, do not let this be the last year we remember them. And Yola, as I call you, I want you to know that God has held me. On the days I could not even pray, He carried me throughout the pain. Our girls are well. They have your laugh, and I am keeping my promise. I am taking care. Rest peacefully in the bosom of the Lord. Until we meet again, you always be my forever. Thank you. I would have hosted any awuti ye nua Banjalina Salami. Ono na nukunu Mr. Samuel Abuajia na wakande sha wonom ewu ye no ehom. Into achirema mpenifo no muntu galamse ne mutu wi a omama wu na koma beto me ontre den de na osabe eya Enquires ewu. Na owie ye no na asofo ekoye etiremu sei oman Ghana de hia pa na yesebofo na tutuei sana tede abusua no omani aye omntanta wombehia honhuma hobambo ene tumi ebedi omanim na abusua no awere ho nkoso ntrem nti omuwie ye no wono bompa ye mu oden ede ta abusua na chise free na kwan Yankopon fa na basa kese nto omoma ene abusua ne nyina so no mo kwan pa emfanto omanim. Father in heaven, the psalmist prayed, "My help comes from the Lord who made heaven and earth." We entrust into your hands the families of our fallen heroes, and we pray that be their help, you who made the heavens and the earth. We are asking you, Father, in your mercy, to bless their future as you've blessed their past. We are asking you, Father of mercy, to send your Holy Spirit, who is the comforter, to lighten their pain and to lift their grief. We are asking you, Father of mercies, to wipe away every tear. We are asking you, Father of mercy, to give them a reason to smile again. May the memories they have shared be their strength and their encouragement. May the memories they have shared uplift their spirits. May the memories they have shared give them hope for a brighter tomorrow. And may God, who is Father, Son, and Holy Spirit, bless you now and forever. Amen. Amen. Entiwe ya mpaye ne omampeni eni mpeniform kan ko hia mu no omobodema abusiano no. Say Dr. Edward Omaneboama NFE Dr. Mutala Muhammad eni mpenifo aka ho amuko wuye no. Wana mase yen kan kire Ghana for say DLFM 106.9.
Timaba when Genesis, I form Rosanians, hey, what Timmy can from a new Rosias. Nama Gramu, Yana, maybe Sika. Empenisi ye dua manfonso ane yakaya no. Fat me wura ho. Me wura ho pa. Me kai Dr. Edward Maneboama. Kofi mesre na wo de Dr. Edward Maneboama in video na to so ama me. Na Ghana brante kwa no ho den jane nanso na onka bi nhyiemu. Enye ono nko a o. Oma mu ka nyina bo mo ho ano kama kofa wiem hyen. When airport awo mutu kwan. Sika emoya Nyankopon kwaso ankyekere oman ye were ene abusuan ni nyina were fi se Ghana hweda de papa Ghana hweda de Nyankopon kwaso anfa abusuan kra onfa omamawuo ne kra nsi no kwaso amabusuan ho pan and then with yesrempanimfo no ye nka ne bebre se de ye maame anyele na salami kan ye na omuntie no mutu wana mo bebo men ye nkwa anim to akase bonso Yentwa kasebone so na kwenhia asi ewo abojanhye no ewo mankese mapam kwantempo ne so eno nam so ama nipa mienu eye oba baako bema baako ato nananom ewo nsiedo na kwenhia no asi eye ene ya wo ahomachen eye osana abosom ne de to so ensia ewo mfimpi mienu ne aduonu nsia ma ehyen eye Toyota Voxy ne registration number eye AS 8911-25 na ya Central Regional Command the Ghana National Fire Service akasa echemusa bro mudu bia ya kwanhia na sinachese nipa nkono ana wo ho no ma emunsun de omaprapra mu adin sese no mo de omakwa ya sabi omogya ya hwe na emomienu na aka na ya oba baako bema baako ne de mudu ho no na chese omato anananom ewo nsiedo edada na kwan ya fa so akwanhia no esi ye de omunnim na hwehwemu eguso ekoso ombehu nie nti akwanhia no etimi esi ye na ya National Fire Service for so esanso ekasa ye chemu sese no omabomodin ye hyen no frequentempo ne so mo hwe se traffic ahodo na esi wo honi na etuo ebetimi etwa na yemfiri finfini mante mu nkwanhia ne mu ne yentufa emfa nkopiem ewo man Ghana ya sante mante mu na meka sei pampa so sab eye traditional cancer eno wa sante mante mu kumase na nanu madwa live blue tam na nanu mu kirem sei enipa bi etwa fufu de fo mo kwan chi de hwe manum na sabe yanya ne sakra wo manyim enipa bi ewro mo kawa de fo mo beti tinene na mabua fu wo madwa na na matumi anyim voki powers of the ancestors na nanom ayensa manfo na nanom abosom wono makofra wonom ama maduane adi sei wo de adwuma sonku bi hwe wo nsa eduabo ne duabo ma ne nya adwuma efri sei asante mantemu police commander anafi kumase mayo oniminyamfa Richard Ofori Buedi wonom etu anamon bia asase tama eda pampa so eno ewo nananom atrenkwandwansam no kumase police commander ene kumase mayo me wafase Richard Ofori Buedi aja asase na tawo mani ase na wonom aton de ama akwankra bi se ono omfa asase no no fa nkwadi ne dwuma nananom mpodie chese o man ka hwe kra nkyerem nene ema na matrenkwandwa friends mtwerefo nhyiemu ewo pampa so ahemfie na kwabena nuako ekwamuhene edema traditional cancer no ekirem se omobuafu bruta omuni mu hohwe omoda kwasore ye omonsa ase na kirese kwabena ni bi ajeso no omo kirem se mini bi atwam obeha asanteman saa na asante hene se opepampa so bia no de aye ne dwumadie kotusi stores akese de ne dwuma na matrenkwandwa mpene enene eye Ashanti Regional Commander Police Commander anafi kumasi mayo akwatem asase tam no de ama wonom so omonyemfa na mu kyem sabe asase na nanam de a nteba ne se nenne aposifo ne kumasi mayo manyofo baji afai omonte ase da ntemu kyerem se yemfa ntom anim se nne efiri ne ko twidi amponyankopon a ono abo asase ya na ontonku no nada no wonom afre no omasan so afre nanam abosom
Sanso na ntoa niama o ma frɛ ne kama ene ebosompo oni o manim kan na free neko Kumase Mayor yan papa Richard Ofolibuadi ana afi nso Ashanti Regional Police Commander nso abusumi nku no ntontwene omo wi a wode mo mmawura mabusuam na mo nkofa abusuan ne bi mfa nase kama enfo omo nye kelewele mpepa o manum kura na manum nte na ntoso efiri se bone o madi o na ya mo ya pa kopem se no kura bede de abosum nku wonom na mra mu hye na nanom bo maden agumpaye edikan ebodua ne duabo no mu no enie and I bet you there. Pampa so, the teachers at him. And I know Yania pray, go to Bucha, Sunday. That's sorry. I bet you also that came about Lumba also come by. Contract and all yet, but we're going some friends, Santi. And not your Akosha, Umochi, yourself, ever dear Sassi. You put a you need to only a to me. I do any challenge. I said, another to me, I want to just at mine and call you. So, what is a sentiment in the agent? You couldn't have from near Chagrin. So, we are in such a year. The flap was it when you Moncasa. Yeah, any more beer. There was a son Modia, Asidano, one more boy ratio. Amaka Jumadi. And I was a good tower, your house. Nothing go forward to meet you first. So the other to me, I'm going to just at my no way. Asha Musa, I don't know why you can't free. I bet you get around. Madame Moncasa. Moncasa. Yes, so you must say to the Bokum and I jump to Mushu Munasi. Ochame enim asamka ose nana wasuma wote ya apaye ni mu no ose monhyi wo munyina ase meaning say enya wo monkra enti eje ne tuato asa no omu wie ne na onu di ani mu kasa edikan eye nana kwabena nuako ekwamo hene edeba na matrem konwa wona mo pampa so o kire nsem sei eto di akase bwanim ha wasi yesi ahemfie fofo bi ne ade besi ahemfie eno na polifo no on se edai bi esisi ha kamo a omu besi children society no mu sisi quarters no na wakasi ye be ye adwuma no ebetenam omu wi adwuma no omu koye no edai ni sisi wokwa na polifo betenam omu besere ye betenam omu betenam no ntu a wansi di kurada emu nananu esusu se mo boye ho banti utimu a enyehwe afi akwa wie se afi de odi ama wo bi se sisi source mfama mo na yesi ni so de a enka nananu mo omodi ano omodi omisi so na enyeyi apoifu abefa no omodi asisi so omodi sisi so na mahwan enti moda uma yede mo bekọ do mo akohwe na ase wu ka se asemu no eho yakobo ohina mane ana se ohini ede wo betena ha se ehai na me do wa beso ye enti hwe so mame onim se wo betumi aye enti na wo do watena ho enti sa de tie bia wo ko ohini wo ko ohini wo dia na je so okura wutumi nye enti yesusu se ohini ede ama pambaso hini se polifo susu se ohini ama wo mu krata bia na ye nimu a omu famla omu de gbachire pambaso hini ni bisa proof no se ehe no kure ofa na me de wa ama polifo a eni omu ni vika we mu so mu fa krata bia mfiri banhia ma ye se ono na de wa ama wo mu de ye ma wo mu kwai ne ekina ya ma wo mu kwai de tie eka ho wo mu de wo mu yi anti monhwe mo hu ye fise duabo no sisi a na be hya ase ya adwuma na uba Facebook na afinsi YouTube a message na watumi ka ba why bla hwe o ema na nanom gu apaye in fact na enyase mukuma kura wei odwan fita wotu adua na se kan dan minimum a moja tu ni sesen na nanom kan tem gusuwa sei Kumase Mayor ene Kumase Police Commander ene ya police fo ne mpirifo mo sa hye na bonsam ene eyi sasa bonsam fo mo nya kaleweli ntwa mo num firi sei omonya omadwe so mbebo asanteman na mu wie ye pe na nana oben afiri ye jase hene ede ma pampas na matren konwa e kire mu sei asam na ye ne ye papa pa fi sei wo mo nim de ente na manyofo
musisi o manya mana na matem gondwansa ase so muni police fo aye ba ko na Ghana Police Service moton sa ase makoton pampas na matem gondwansa ase de komo bi so fancy store na store no osia ma wan sika no ho na beje na so kirem se sem na ye nti watwadwan wa bodua se de tie bia mahu ne krade a na mabosom momfa ade hye mbobɔ mu den emfam pamanum every say womanam bɛyɛ mo de mo kwa akwana ɛko na asi bɔko no ya mo nkɔ hɔ omu nyina kutakutatuo sɛ pampas so agapade omu bagina sɛ wanya bibia mo ase agya bɔ no kɔ no pampas so na ama mo police fo mu ba bi te ɛnɛ ɛma ba bi ntina wayɛ amanya dua wafa dua no ho ebebu dua no kom yesa omu konkrata mu ba bi omu tie no ade etwa nipa yɛ mu kura etwa so ne sɛ ba bi a police church no wɔ no police fa so no wɔ no mo trash ye no besi asɔre no wɔ pampas so asase e kan konua no edu dia de no that time no IGP the letter be pa chew say e won de enyo mu dia enti ye chew pa ye so aso dan de nyina yesom yentime e ma mo nse no ne ye say papa kakra o ta de tu aso ma mo nti no modu ye de ye gina aka ne aka ni kina say e ko aye na nanom ko tete de die asantema no ye japade esi wo no ye ma police for na tia say enfiri ho ye gina na so ompom be ku ye nyina enfiri ho na emusu ye gbomu so no ye be fa nanom ko aso abo mati no ma bi ase if say ye ka no wo mo yesa no obi a wabusua o obi a wabusua na se wabusua ajapade da ho na so bi beje wo wro ka wafo beti age na se be ye o de dia ye na nanom so be kasa se na nanom ti ase dia na so mo so betuma fa asase na ye nyina ye be hunu etimi le kakra meka ne se police wo po mu mpo o mu ntu mu ene na otumi aba o akira na ni ho wo be ko be ba na pampa so eda so ti ho etimi de Americans a police for nya ba mu mpanyifo mu hye akira wo ma contractor na obepa achew prensa oba ewura na so prensa ya mfa ha ma no ne wo di sa adwuma we no ye ya ka twem da ene ya wuti yi ono ayo wa hene popo apa a wo badwumaden e de masantema mu kumase pampa so nananom atengodwa ne din di nana oben afri ye jasa hene no e na wote ne kanti sese no asantema mu kumase police commander ene asantema mu eye mayor mankrado no ne din do ne nyamfa Richard Ofoli Buadi omo kiremi sei efiri ne kwa moche na matre nkonwa bosom emfa wonom enye kelewili empa wo manum ede adea enti ne ho asemayen yentu akase bone so ni enfra santimantem ni emepiem wankran ni mantem hanoma na MPP amanye kwa yedom kuma ne ba no dini Alexander Fenyo Markin edi omanim edi petition na koma Supreme Court any Jubilee House omu chemu sa memo obi e no koso wo man Ghana mu no ase omode ayamanyo sema no so na ha dwinye papa enu ntine ne ya wo no mo ye kira eyetima na eda so democracy under attack chemu sa ya de omo twitimemfo na adwen esisu se niema bi e koso wo man Ghana mu ni ahwe ni ya kabi na minka bia memo no betimi abrena siye pan na nsɛm na ebi afa Enquires CEO Edema Microfinance and Small Loan Center sedi na tamakro atonu echemu se ono so ne nsɛm ekeka ho sanso anatemu afo Penny Gertrude Araba Sabatok no mu yi no edi free ono so akonya wote so echemu Ashanti Regional Chairman Bernard Enquiries aka ododo na enim se fe no chema wuntumi ono so no moma no emfi aduonu nsa onko da fiase no nkoye adwumaden na MPP for chema sane niema esifa akoso ne ntwa ye kuresan se asese na memo no mo yaye na manyoseme ha adwen no mo kodu ho no na wose petition no na ka mo person mo fema chief of staff Julius Debra sanso ana mampani John Dramani Mahama ne mo koye na yade amko hia ye presidential staffer na ya ajanto mo ye omagin sen komo emfa no sanse se chief of staff eni ho no no acheso mo so nsem na mo ka no omumfo obuo bia emfa wom na emom tena asia adwen ho na mo hu ni se dabi ewoso mutimi edema presidential staff and san so hwe omobo se mpanifo a woso edu omanim bia na obebo modern ahwese adisrecreta no obetimi ede akoma wom. But we want to say, Madam Staffer, that please convey to government that the history of this country tells us one thing, that no political party stays in power forever. You promised creating jobs, 1 job, 3 shifts, 24-hour economy. You promised that electricity tariffs will be lower. You promised that cocoa prices would go up. Today, we're seeing the opposite of it. Instead, you are bullying, intimidating your political opponent. Why should be included?
prison. What has he done? How can a judge say that he having a lease allows somebody to do galamsey? So he's vicariously liable. So he should go to jail. We all thought Wuntumi was involved in galamsey, not knowing that was not even the charges. So you put him in jail 20 years. You remove the Chief Justice. What did she do? Because you wanted to capture the judiciary. And today, as all judges are on vacation, the government has directed the Chief Justice to give dispensation to some judges only to try matters involving MPP activists. That is wrong. Again, Iyoko, what Iyoko is doing, they invite you, you go, they say go and bring property worth millions of cedis before you are granted bail. Very onerous bail conditions. That's also wrong. Eni ya uti ye eye dom kumane banu dini Alexander Afenyo Markin. Yemfree MPP amenyokona kache na yemongwe o my Ghana ehumesia emum. Na openipo no ono ye kasamafo e de maso ye bibre atoye fam omohwe yensonhwe etwereso. Metre head e de ma public affairs e wo West African Examination Council WAEC. Opening Mr. John Kapi ene wakase etirem sei yemfanto o magana de hye nyinanim sei nansen sonhwe ye mofra mo kwatwere Basic Education Certificate Examination twantia kan se BEC ya o Ghana ankrankra schools bi mekire private schools bi mpanimfo de batu dwa sei we de WAEC mpanimfo ahyada atiti o momofra ni nyina ma se o mafeli sei poto ona mahyada ma aban schools no omomode mba akwasoro sese we de omo hyeda na omo ye wono sam na no ne openipo no ne da oya kasamafo de masye no o friends entwerefo nhemu onkran na Mr. John Kapi echirim sei yam fanto Ghana fo anim sei sansa ensam teteteye ewo nsem twerefo keka ho nsem afia ba fonten so no no kura bi anim Ghana fo montunku ba bi kura ye mo no bongalat we ye ni nyina so bia efiri sei wo hwe adwumaden a WAEC ebona adwumadie bi e konkan pa wono munya yiyimu wono mo no mmaden ato ayerem omo te se referee no wo twa nsonhwe ne ba na matena se apani pa se bo madwene bo pew enim nsonhwe mu hyehye kama na mama kiama wo maden bo empeni sabe wabom na kire wato entu modon bo na be kire ntunsanso a wo benya nsonhwe twire nim ndi se ne obi begina mountain se ono ya ankrankra school ni pani enti nsonhwe na mofra ne kwatwire ye no o mawiem ama ban school fo no mahyada ama o ma kwa ankrankra school edi nkugu a no kure bi anim na Mr. John Kapi kirim sei yemfanto Ghana fo anim wo modem bo na omdwumadi amudie no wano mofa kwampa so na mra beta nsonhwe twire ho pepepe no de ye adwuma enwiamu ni sisi bia no enimu kra o kirem a yemfanto manim samo ma no twatwire nsonhwe ne pa wano motena se na omode kɔ se bia yemfa ne senkra hanom ɛna obi atwire nsonhwe na yema wo ma wo wankrampo marketa wo ne bakwa mantam fufuro ma market ne kama nti onim nyina so ankofo ni nyan yentene ankrankra school fo mo kan semwe edigu WAEC ekuo nanim ase o kirem se Ghana fo yi ensema moteye no there is no iota of truth no kura ba kumpo nim mo no pa hwi evidence mo nyina no aye bosirimu ka me wa fase John Kapi enu mu nsem no emu kirem nie nsema ye ka netia wa ne se yate ewo radio ne TV so ne social media so se ngrofo bi din nsem bi nam krom se afi BC so hena ye man chro ye no WAEC aye kanana bi ewom a se grades na ye de ma private schools no at the internationally accepted processes and the so marking the course nyina enti enya dia ye be kase ye yibi efimu na anase ye be efa ba ko so we dia was man good grades your urban other person no dia nya dia be man any good grades eno enye papa na yen marking procedure no rigorous process ye make sure say at least the bia ye be no efa emra kwan so papa na oma marking papers no examiners no you make sure say obia wo mark paper bia no woni the power marking the paper and the say bia wo transfer no Greater Accra regional wo script no ya marking o Greater Accra kwa ko marking o baby for na be ya enkofa asembia emba afa de twice so say marking scheme ya the marking papers no at the coronara you find different marking scheme and marking private exams. Mr. John Kapi ewie ye no ena wose yemfanto Ghana fo anim ensema moti ni nyina ye bosere muka wane mu ni nyina so bia
mommɔ no bɔngala atakura no bɛsrɛ mo ada woyɛ baatan woyɛ wofo na bia wonte wo ho ase a asɔre wa hyehyɛ asonku bi a obetumi afa so na wode wo hɔ akwakwada mpanimfo ene ba ko hu school master na mpanimfo ma mmɔden aka bi ama wo no mahu kwampa mbɛfa so a ebi a obenya ntiase na paso mabu obi afa so de nsɛm wei Ghana fo mommɔ no bɔngala atakura no korɛ ba kokora nim ye bo bia kokɔ sɛ nsɛm ɛkɔ mo bia enye na yɛwɔ procedures a yɛ fa so ɛma solve problem nti obi a wonya no loss of feel sɛ nyɛ ne modern bo ɛna yɛde abrɛ no na ɔnyɛ ɔnkɔhwɛ ɔmbrambe request for remarking and also the process no ɛwɔ hɔ nti yɛda minister of education as yɛda ban ase ɛna Ghana Education Service for the mass sɛ ɔmo ɛde sɛ dwuma yi ato yɛn nsɛm na yɛn so yɛhwɛ nyɛ pɛpɛ sɛ de bɛyɛ a obi abɛgye de sɛ sabe we results na ba dia wose wunya no enoa na ye de emao medamo ase yenso yeda wase ene ya wuti ye ono na ye head of public affairs at the West African Examination Council WAEC Mr. John Kapi ena wote ne nkan na no si ye pen ahead at the Test Development Division our WAEC Mr. Ernest Ejapon ono so kaza ye kirem say obesre school fo no mo fi sense hwe amotwe no mo ya de pa mo twere de matumi bia nanso mo wieye no sunsuanso e ba ye ne yomonyo tesa mo mba kokora mo hu se sebe o matwuma fam show bi ya ba mo odue na ezo masisi mo a mesere mo ada o kire mo ayemfa nto manem wo ye ba tan wo fi se oba na mode mo so ni sunsuan hwe ne ba wiye no wanya de a omoden ne kwa hu school kra oba no kwa fa ko si headmaster no so na headmaster emfa kwa education officer e won ne impotem honom omoso do beko ye office ho na mpanifo atan sa hwehwema no ma ye remarking se ba sa oba no modern bo na so ani na e bia o mo market na anya de o mere foforo de ama na se koba se oba no modern bo na ne de ye ya na wanya nso de na se ne e kire din Mr. Ernest Japan ni nchechiri mu no enie not very happy about your grades and that is the remarking that we are going to talk because you are not happy about your grades, looking at your performance and assessing your grades. You look at it and you see that, oh, these grades, I don't deserve it. Then you have to come to my. You cannot come here as a candidate or a parent. Because you have attended a school, you have to go and address your problem in the school first. So you must go back to your school, report to your headmaster, and then your headmaster will also take it up. The headmaster is also under an authority. They have the district examination officers who they work with. So when the headmaster also takes it up by writing officially to the district exams officer, when the district director is aware of it, and then it will be forwarded to council. It should be within 3 months after the release of the results. So we release our results on 29 July. So by 29 November, this request will be over. So it's within a period, 3 months period. Ani ya wuti ye ubo wuramu ewa WAEC adwuma ko na kache ono ene ye head at the Test Development Division Mr. Ernest Ejapon ena mote ne nkena mane boyi yamane boni Emmanuel Opoku Adusi toto abono manu se DJ Active na dia mane boyi efri Enquires pompure mantemu WAEC head office ebesom yen yenyina we so ne nkeka madwenche ne bi mfanso makase bonum na Pedro Radia ba wase news no edemu pa edi frindia police Kumase Kesben Johnson Thanos ho no ma no hwe firi asante mantem Kumase ya menhira why me wofa ase na me wofa ase ne din dia yakopɔ Jacob eye Istical wade aba na wase fantastic news kase ebo ne mu ye brutal mu odansa no manam na ode abai na adwempa hene odi asempa otoso mienu dia ba so hwe live senior yeda se Kwame Pepe dia aba na wase you guys are really doing a great job keep it up me da se pa me wofa ase Kwame Pepe nya menhira won so why se mo tai ya kire na Joshua esedu dia aba na wase yes in fact o mayadwo ye adwumaden na Kofi Parliament e dia aba na wase DLFM kase ye po emu da ho pa o hwe live e di free agona bobikuma apa Richard ahwe dia aba na wase o mayadwo Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa o de yasena adwumaden ye boso mo maga na kase bo no
eye official na nam DJ Ghanaian feeding so which station DLFM next. Keep it up the excellence work done. Kase boni na po bam e de ade kase no de aka ho e de abam. Na mo fa se Sandra Beka de aba no so man Adjoa Dear News or here live e de free tama. Free zone Dear News oja wompa. Enchankoma ne maame mama to broni papa bi no size odo too much la na de aka ho de aba Lumba nsupanso age ba bia. Ma fa se Sandra Beka tema free zone. Na Barbara Kranten de aba no so here live e de free judgment day. Enchaka se nkoma ne wo fa Sammy P. Ene Adjoa Agyei Sikapa medase mo fa se manam sini wisi manam asante mantem ya menhira opi na Ghana ne ya ba won chan e ofie honom asema dafunu edapunu so ni so fa na men so fantina e ma wo hena paka mu ye ha ne nyina ne sai na nanu matran konwa mo pampa so kirem sai asante mantem kuma se me yo me wo fa se Richard Ofoli buadi ana afei Asante Regional Police Commander afọma asase ato ama businessman se wonje mfanye na japade enti oroma bo mu dua se sabe wo ya manyoni a ani police service wo to ahenamfo asase se enti mabo mu dua se na na nkonwa abosomfo amunye kele weli what is ensem mi se kwaso a wona na matem nkonwa ya adwen se dua bo no nya adwuma na se hu se wedi na no my too hard e wo mpanifo yi so ahomane dem 05340 50199 0593406565 Pampas na matem konwa podua sei police service kurabata wasante mantemu anafe kumasi mayo etonton masase adikwa nti diabo bosum ku wonom majo hello me wafasi ofre wie no wada ode ahwase aye na kafra wate kafra pa kofia na wahwe ahoma na mayen kakra ahoma no da so adem 05340 50199 anafe 0593 40 65 65 053 40 50 199 0593 40 65 65 Majo ya jawa Adafu udini mabia kasafri Hello Udini mabia kasafri Ayo peme ya semkam kasafri obwada ka Champion yenti wa numre Ni na no mata konyo omo ye ni omo anya de kra omo hwe ni ebeto bibi no entima ne ba omo nya babi kwa fo no wa didi o nti ni omo ye de omo anya de kra me no omo nya je na me da se meso me da se pa Majo me dofo oh kafra se wantimi antwen kafra pa kafra oso betumi afre aba eye adwumade ni so ahoma ne tam 05340 50199 059340 6565 Majo Hello. Bedafu dina bia kasafre. Ko ka futa ni me kasafre dodoa. Champion me ntem fre dodoa. O so awu ni bani ko se. Ni dia inside. Endi bia howa, e se wo ya hofudie. Endi ni tu fundi bora ni mu se wo pe wo obenya. Onyo boyo. Abai. Meda se echire din we nya kasa tintin bia din penise sabe. Upa mu jadodo ayi nsuo ne frame mounti eno anu dia bone de omomo bi kura nka ho ahoma ne dem 05340 50199 059340 6565 Majo me dofo Senior udini mabia kasafre Big Joe afre nya me enti animre Ghana mpan ko mani brabie adene nya modia na odi afodin koji dini na nanu ye pa amen Meso me da se pa sa wodi ame kura san aka ho na se duabo ne mramu enya sem keto akura ahoma da so adam betimi abo agura mu 05340 50199 059340 6565 Pampas na matre ngonye mabodua se post service ani kumase majejo ma sa senti abosom enkun wonom ekire din Majo fa Mavis kaswa boko de fa me wo fa se yenti anumre fa pa sina nan mo abodua Ghana kata dua bona na edibe titi e wo na na edibe titi e wo fisa 77 kwasi asem wem dua bona ejuma pa enye ejuma wai eda se yo Majo me dafo good evening senior udini mabia kasafre we femi dobro nsawo dobro champion udin we did something Mr. Samson me ntu anumre
Patu, one say Diamu, aka boa pound by one say a gabo dem boa. Okay. There in a back. Now, and Tika who send common fan quasim dibia on. Nan common security means dance on Bebudia. Pacho, dem boa, a double dem boa. You, Mateme that's no so adventure. My Joe Medofo. Yeah, offer. No offer, we didn't be a cassafree. Offer me the first name, cassafree painters. Our family and free spenters. Pacho Diano, almost and sign mobile. Hey, no, Miss Nidika. Now what the joke of for just a day and one more time mobile. The can of the yes, I didn't. You, but that's it, no adventure. My Joe. Opening, we didn't be a cassafree. Peatland. Hello. Hello, Stema Peatland. Oh, better. Senior, my into anyway. Your family, Alex Jekum. Miss Alex Jekuma into. Diana, so more Bolivium. Hey. Among 4% here, pa. Yo, Mate, Medas, and our adventure. My Joe, hey, my office, Mr. Marcin. Say, what's now? May we have human so to mess around my didn't call for mamma and answer about your home every radio no home. Hello? Yes, I would never be a cassafree. If I make a book room or some effect to be I'm a family into you. And if I told what's about one than one found here, a tutor. Better. And one will be an crime or so. Not bye bye. Medas say, anyway, adventure. Me family valley fan aquala. Near the afraid for you, my dear, no, Eddie, a sea one that's where they may last call and waba. My Medofo. Hello. Yeah, good evening. Made you so, we didn't be a cassafree, Medofo. Your family DJ lawyer, Ochre. Better, senior me into an Remis Ochre. Me as well as my patrol, Odika Becassa, I say. I'm Pelipona and engineers on board, Yano. Me as well as a Langard. Me patrol, Sina, Mr. Adventure, you'll be our Nedian to Mr. Mesra will say and Casa when he dear mother. Why, Mr. Obia? I mean, he's entitled to no opinion. What I adventure. Medasipi, you are one of the Omana demon. I was over the question, Dibia, and I come dear as some. Okay. Aha, you are one the Yamum. You, Medasipa and son was adventure. What they abba and umre. It is said the iron and on my be soon. Yabra Naspa Pepe. Into Casaboni, age, not your boy in some so. Neddy Nina, S.C. Nansa Becono. Awoda ba kubia ba me monitor na ye nso ne ye sore pe agudie mum nante ma betena se Bismarck man bizen na busua me wofa se kwa me yefum Kenneth Atta Odiska Bante Jesse me wofa se no Jesse beba na afin so Infante brother senior man himself ani den e de me Infante ni Bente me ye fini dion ayi me fa ni sen ayi sika me Infante Oboraman sa wo kai no me kai ne Oboraman wo ye kama pa na se me te ne nka che ana libya kwantu ne ba na wafam ko se na se matese adihye bi atu kwan ko ayi ye frani se nkonfo ekuro we so Spain enti minim se obo ayi afiri mu dia minim nti obo ma yente ne nka ohu obo ma yente ne ka se bas wa kwa ayi hu enko ye nso am ko ma fini bruta nti obo mra fie magimani sa wakada de nyom no odo mra fie magimani we obo mra fie emagiani enti kofi check ma me why na awoda bi aba ne yen so ne kwa anim na woda ba yi ano oden we afri senior man himself or yensem training obo modern ato nkrama yen e won krabo premantemum edin ade nana adwempa hene odi asempa the second or the abasa special birthday enkoma na de nyina oye nurse ni edin ade Benis nana ya amenyo enyonam in fact oye ne mame prekope oye ne yire ne wife osaye ne busia ebusia ne nyina ti na osan so ni mani mbo a wobo no ono na de nam kwantene so Onyankopon mu a nani aso ne pa nti wose nana ya may Christ continue to bless you on this special birthday nana ya happy birthday to you osan I'm proud of you ya min shira opi we efi nana adwempa hene odi asempa the second DLFM news reporter eno de buy nti me wafa se a wuden ede Benis nana ya amenyo enyonam a we ye nurse ni ahofe ya min shira wate DLFM adwuma ko nyina ne se ene Nyankopon de afa ba kwa aka afie ho a onye okese ompegya mfira adum ko adum ekwatenten onyini kire ana abusua ni nyina
Esre edemo happy birthday to you once again. Nurse near within the Benis Nanaya Amenyo in your nam. I mean, shall opinion awodano. One year strong, Yamani Boni Nana Adrian Pahine, Udi as Empa the second, Nadia would day. A buy and a quackrano, every. Yen some train day at the Benin, when he didn't quite Belinda. No, Manuela, or say, Nyako, Aketeno. O Chirema Nadia Nina or Donny Bluta, until Hujai. Nidin de Kwame Diof. Na enana twede yampo Yankopon be se yadom. Ede ya fe ba ko. Aka ne dofo a ontene hu gyan na de nyino penasem buta. Ani din ede Kwame Diof. Senior, yama happy birthday. Ekwatenten onyini kire na nyansa na twede yampo Yankopon. Onfa no mo. Yampa bone say. Adwuma bia Yankopon mi a wadwene mu school na wokọ a oma nyansa etra so a. Da chi oman Ghana ba yamfa so de amayen. So happy birthday to you once again. Me offer say within the Kwame Diof. Nyame nhyira opinu a woda no. Onya no sunku wei every wade nyina ne den ede. Me offer say Emmanuel osanya ko ye adwuma e wo DLFM 106.9. Ana wo say yemfa wodai emfa ema wo. Kase bone ye de sika na mewa say kire din. Me offer say na wish no say uhu abrante no ho ofepa. Unzo e kama. Se mo fa sinsi owo kromo se we ye hye de owo krom bruta se ma obi achi gu ho se ma ka kire odada aka se obi achi gu ho na huntuma nyina pa ka wanti ase na huntuma nyina pa o on hye hwe izie obade be point ya duru de odadeja de opadansi de a enumre ne ya de akire ne izie de odadeja kwatre kwa kwabla ne ho apa kase boni ye de asi emusemufo ne ya miss mebel antwe ho fedo na semu ma yen Champion Taylor, Eddie APM on Facebook, and if YouTube Macasiebo no, when you be share, Ansroja, TikTok president. In fact, or you senior your boss who can, and our boy you matter, production now tight. Now, what I say, yes, Tina Hano, your head of production, Edma MCR no, or boy you mapam. We and I'm off I see Manola saying our console a boy Casiebo demo, or the yum, any asa, a Gia Tata, a some boy watcher, any editing name, Yamishano. Sansa na mesa semana kwa DJ Zigibi echinchim kese frem fuma do so me say technical producer kenka for your beno edi amejo so your wofa o se ade oye de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahutedin ene battery bona na otafrija me ne mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa better mesa so ancha kese enko me wo fa se ani den ede Miriam me wo fa se no okwada Church of Pentecost Cantamanto Assembly no eho no abutu Old Fadama district ene wo Mariama Morrison ni din no Mariama Morrison awia mechia oye nurse ni oye ne clinicals nti ya minhira ni pi mamprobi polyclinic wo say enumra na awia da ode ye ko ye tia na ampe say enumre say awia mo ya han wa ha no hunhunu hwe eza ha nyina ya han desire na be ya nti awia yi me wo fa say wudin de Mariama Morrison awe member edema the Church of Pentecost ewiai saa na beye enimre mechia dia ya na ye enimre mechia opa ya minhira opa no nkoso ama onyansa nurse adwuma na wo ye no obetumi nya abotre ne wasa oma mo yare nyina ya de kamenti Mariam Morrison ya minhira opini ene onye okese pa no mo ho ba ne abusua ne nyina na me wo fa ase ba konso wotamandindi Giradin ma menya ntechiwa okọ education office na ye wo ashama na obo adwumadin ye wo pa oye educationist nte we obi a oyo benfo Giradin mama ye ntachiwa mechia ene momi ni abusua ni nyina se kwan papa bi nso de nwom na ba se wo kai me kai pa kwan papa bi enwom na mu odesei watu din sei etwi na one shi na de nwom bae na ye kasa etwi a wada hu mama ni kire ehun mama kan mfante kakra se ye kada in fact etwi a mfante no bakada otwiw ha otwiw Nende onim sa nda no panam tuana mso. Ase maye board bi me panyum bi ntie. Ana me kai so se kwa me papa bi nyom ne ho. Nhyira. Wesi one said that na me kai no. So we saw blue light ne red light na. Oh, want me fa no kwa wiki babu no. Sir. Lyrics no. Here action. Sir. Of course. Sa kwa manyomo no emu nsem no ehia actions wow
actions say has webu yebo na meboa ebe na ebu mi anasa wo kama sem ni na makabo enti se kwa nwom na wase wato din se twi no eye nwom a wotie mu nsem na ka nsem enya sa na pese wo kire me ofa si ese mbọ mi nsem ma wo na meboa because nsem na wo ka no nsem pa na wo ka no na me mo nsem ma kakra wate enti Adjoa Agyei Sikapa na mabọ mi nsem ma no wase se kwa nwom no mesrew eye available on all the digital platforms in Nina, Boomplay, Spotify, Audio Mock Bebia, YouTube and so. Kwame Papa B official. Kwame Papa B official. Ko Pebi wate. Or ye founder at the Mahas of Dear Fan Club. Ye papa de dumba dim ne bano no. On favor on tia papa huje wasa se ye papa pabo an ugusu a wo sheba. Na nche obehye ne fo. Se Kwame. Ya mi hya ne pa na nwom atwi. Ko Pebi akiri kwa na e de pa. Yakra mo.